وارحمهم واعف عنهم واكرم نزولهم ونكلهم من الحطايا كما ينكل الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا حارا من دارهم وأهلا حارا من أهلهم وعزتهم من العذاب القبر يا رب العالمين. اللهم بلغ وأوفِ الثواب ما قرأنا من سورة الياسين هدية واصلة إلى روح محمد صلى الله عليه وسلم وثم للأرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأقربائنا وجميع المسلمين والمسلمات وثم خاصة إلى ما نويناه تقبل منا بحرمة شهر رمضان. الفاتحة. Informacija šalopšala kola su doniringe džamijake, dežene pošel dinarija i ekpen deševri, ekpen نكرك وصلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بالدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku ajtë Allah raqia sale me ngërë. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku asu pot polninella o nimetja so dingja, o uruqi so lestingja, këraj kja kërë namazi asu putingja. Këraj hamdi ku Allahi Azza wa Jal a kale dinea, kale kuranea, pargja korolea kja, ka shuke ka naga fletime kalbia,
каква мубарек дивеана салаватием селамия, управа маро примери, учители, пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи васеллем, управлескери фамиль, управло асхабия, управсао кола со дживдингя кале возвишиме порукенцар, макая дуня намуклен ниса равер, осен сар муслиманя. Сагилиме пралаленем пиняли. Аке амен сар умети, ковасо доджакерая сине о Рамазани калбеата авела меге, о му'минско калби, овела сине бахтало, ачало Рамазани, ачал лескере дивесаем, лескере ракя. Вакер туке амен алям пралален кипалуни джумата ракова масек Рамазани. Но о Рамазани пралален азаворшинговела адалечине само аменто дрекнинамен таро хаибен пииб. Увеко букя о финале дикелапе према и крайка. А ква маратони пралален, ква со ек масек амен простая према Аллахескоро задоволство, Аллахи Азza wa Jal, a najšukar primjeri tavla menga dvo pejgamberi alayhi salam, nesar kruna kaliba de tengoro, taro uručija, taro namazija, taro nafile namazija i talo adava so muslimani posebni talo pravdeva steskoro kakva masek. To je žanela i vredno se sadakakeri, pogotovo ko masek o Ramazani. I agarda pralale namaro pejgamberi alayhi salam, koja so preko celo berž dela, ama kakva masek ekskluzivno pejgamberi alayhi salam sine bud popravdeva steskoro, sebepeja i nagrada kari itali bud pobari za razlikata rostanata masekija. Prala musliman, sadakaja, a kadi ga isijame neko bordobivke, isijame nekola hajreskere bukja, tari sadaka pralalen зависинела маро дживдипе, дали ковел бахтало или на не товел бахтало. Дали ковеламе напредија ко дживдипе или на не товеламе. А дво Аллах Азza wa Jal ко Курани кава керел. Ва емма мен е'та ваттака ва саддака бил хусна фесенујесируху лил юсра. Дикерно шартија пралален ачало лесно квалитетнем чужо дживдип. Prvo kava kerel, amano kova so dela. Talo takvalija, talo bogobojazno. Dela sadaka. Ameno lesninaja, leskio dživdip. Akva je talo pralaleno obećanje taro Allahi Azza wa Jal. Na nekakva obećanje nekole manušeskoro, nekole smrtniko neskoro. Allaheskoro obećanje talo menge pralalen čačipe. Amen koja dva pandaja imani. Emo muslimani talo ovela svesno ačala kala Allaheskere lafija. Bizo deibe ke Allaheskoro dron. Bizo deibe sadaka. Naštite osetine lesnotija kotoro dživdipe. Anglunipe kotoro dživdipe. Bah kotoro dživdipe. O asaibe i bah i napredija i tali tesno povrzimi prava musliman tere sadakaja. Po muksu i sadaka i talo taro glavno se bepjačal napredno, kvalitetno šužo dživdipe. I sadaka i talo pravalen taro glavno se bepitove taro stanovnike dženeteskere. Wallahi Azza wa Jal koga povikujnela men ko dženeti kava kerela. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Sigaren ke Allah skoro oprost, sigaren ke Allah skoro dženeti koja talo baroko bori nebeska mi puf. Džanena prvo koji kuvena, džanena kaskere sifatio Allah spomninela, prvo so pošminela, so kuvela kakva dženetu ne'im, ka produžnel vakeri do. الذين ينفقون في السراء والضراء. Kola so delinena hem javno, hem tajno. Akla itale pralalen prvo grupa ta romanuša so kuvena ke Allaheskoro zadovoljstvo.
le ne interesinela lafia manușenger, le ne interesinela comentaria manușenger, le ne interesinela le noraziluko e Allaheskoro azza wa jal. Allahi azza wa jal jasno akariga kakva kuransko ajeti penela menge kaskitalo prvo bećimo akva dženeti. Džanena palale no mule koja i tali lengeri najbari želba koga mukela peko kabari, džanena so rodena o mule, jedinstveno so rodena o mule taro Allah je narodena ni namazi ni ništo. Allah je opišnela ko Kuran, je omoga kren, te šajti ranela menki dunjaja, te šajte da sadaka. Soske se i sadaka i talo palalen o kurtuli betoro i senka ko jomul kijame. Zamislim tu tadava dive i kloveangla ko Allahi. Zamislim no kam talu pralošere manušengoru. Emkerje komparacija koga se ko juli, koga talo obare kama, ili koga se izložimo ko kam kiteri dukjana, kiteri tezga, pa koga rodea za solnište taro kam, rodea nesavisenka, rodea šudropani so cel to svežineteri duša, obično je ktatipe. I tu zamisli na kanako jomul kijame, a pazinki dunjako bortalo duro kama mendar, ko jomul kijamo kam uprav to rošero. Pomukaver situacija, manušaki daš, na džanena lengoro hali sokovel, sarka i klon, daliko dredinel pelenge dženeti ili džehnemi, samo sjetilen tu men, sartalo momenti koga isjame ne savo zemlji otres. Di toga što manuško bor i ranela korkorijan peste, bistreli tapija i kereskeri, bistrela pere pare poro altăni, toga și duše i talo najmanglijem, najgudli. I zamisli tu se-am cu adava hali i taroje cu tio peicamberi ali selam akela وَكُولُ مْرِئٍ فِي ذِيلِ صَدَقَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Emse quaiec manuș, cova so de la sadaka, a da ja sadaka pretvoringiove la tuke kiteri učal, kiteri ladovina, tu se antari ladovina tere sadaka keri. Najnormalno palalen, sadaka je sila bud koristija, sar so oj arakela tutko jomul kijame, džandek i sadaka i talo, taro glavno se bepio Allah azze o džel, te bajra kerelo bereketi tere kereskoro. Akva je talo obećanje taro Allahi, diker sova kirgao pejkamberi ali selam, ma nakasa malu mine sadaka, nikogaš nakratisalilo adava mali, adava barvalipe, adale barvalipaske so dingjape sadaka. O muslimani pralalen nadarala taro čorolipe, adva so dorakerela tu taro čorolipe, adva i talo vesvesa je šeitaneskeri. O muslimani talo svesno ke Allaheskoro obećanje, deka samo ko akava način ne gujnea dva so poseduinea. Prala musliman, džan deka akaja sadaka, deko Allah azza wa jel dela tu men obećanje panda povekete del tu men. Pejgamberi ali sam dakel, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَحْلِفُهُ. Ema dva so delinena leka Allaheskoro dron, Wallahi azza wa jel zameni nela tu mengete del tu men poveke. Prala musliman, džan deka teri sadaka, šaj to vel sebe pites meni nene ka skoro stanje. Taro bila čohali. Šaj teri sadaka ko momenti a rakrovela nekaski ka su isile najbari potreba. Prenesingjovela pralale očavo ingarela pere diaki Evropa leči baske. Arapia džana ki Evropa social ediate sastrave. Ne se ku ulice Evropakeri i da i kalela je duše levrjeva klečeske, deo kole manušćake, akla duše evrija sadaka. Očoka kel namida kalake na delape, de akale manušćake sadaka. Mida je kalake na delape ka biknela pe parenge, močhavo. Te nasinela potrebojna nesnete za pošminela kaja buti.
Изврши над вас опенава туке, ле акала душел еврија, де акале манушњаки. Дингја. Палојек вакти, и манушни запамтингја е мануше ко најнормално сменимо ликвара келаде случајнам ка керел шуна карига. Селамите дијакете кере, а да ја садака со дингјама сменингјама ро дживдипе, ме муклюма да ја пизбути, себе пидиклюм дека иси хајрескере мануша, на дека мангава кеа бутите керав, сјумсне приморимите керав, избркимита ротанка со бешава, наштите доресав керијате платинав, наштиме намирниците доресав, аман себепи и шукар воле шукаренгери иранѓаманги и волјате джидинав, ем иранѓаманги и волјате веруинав, дека панда постои нена мануша, кола со поможинена ке Аллахескоро дром. Права муслиман, требела теџана дека садака, сарсадака и си разноврстно. Јекта радила садака и тало пралален, и тало садака која и тало поврзимија маре постеја, а два и тало пралалено садекатул фитр. А ква садекатул фитр пралален делапе ко крај е Рамазанескоро. Садекатул фитр која со представинела чисти бе ачал опости е поста ческоро додека постинела си. Одолеске пралалено пејгамбер сам кава керел. Садекатул фитр хуа тахарету минел легви варрефету ва тааму лил месакин. Емџанен садекатул фитр и тало чисти бе тар обезобразлуко емтаро билаче букја е постаческере ем воедно сар храна е чоролескоро. Прала муслиман, осадекатул фитр, ле исиле лескери мудрос, јектар лескери мудрос и тало, со о муслимани пере садакаја, пере садекатул фитр, обрадуинела е манушен, чивела осмех, ко му е манушенгоро, ем воедно да поможинела е Аллахескоро дром. Кога сам више пралален ко садекатул фитр, сар одрединела пе садекатул фитр, и цената ро садекатул фитр одрединела пе ко износа ро 3 киле оризи, хурме, гив, јачмено, према акавада одрединела пе и цената ро садекатул фитр. Каске сјан дужно те платине садекатул фитр. Садекатул фитр сјан дужно те платинен секоле членеске тартомаро кер, без разлика постинге или на. Дужно сјан те постине ором песке, перомњаке, печавенге, е најтихне максимеске со итало талтери чинија со джидинена, дужно сјан саакаленге те платине садекатул фитр. Кова итало пралалено последно периоди, кова со дела пе садекатул фитр, о садекатул фитр пралален о последно периоди о муслимани со исплатинелале и тало прете кълдинело бајрамско намаз. Ма дозволинте на келтуќо кълдибе бајрамско намаз. Ако дозволингјан о бајрам намаз те кълдинел па туна платингјан садекатул фитр, џан торо Рамазани да лебдинела на авела котан. О примери таро садекатул фитр и тало пралален сар кога грешинеа ко намази исправинеале со сехви сежда. А гјабла ту додека постингјан, акушљан, викингјан, кергјан некола букја која со наличинела е постаческете керел, а кеа садака кога деа, садекатул фитр кога деа, а калеа да исправинеа тери торо пости. Инаку пралален воедно и поруката раква садекатул фитр си кабеламен ачади важно со манги пе машкарамен. Е садака пралален развингјо вело рахмети о милост машкараменде ен воедно за сврстинаја оправи пе машкараменде. Олеско пејгамбер сам какрел рахимуне јерхамухумуллах, окола кој тале милослива, окола кој тале ковлека албескере, те џанен дека о Аллахи да уприленде мукела поро рахмет. Одолеске пралален кога кердисагу лафи каске делапе садекатул фитр,
Prvenstveno pravo em haku i si кочороле. Но исто садекатул фитр. Шајте делбе кокола овто групе су исполниме ко Курани каске перела садака, меѓу адавада спомнигила фисе бидиля. Кохане фискоме себи, шајда те делбе какла овто групација су итале спомниме ко Курани азимушан. А карија која спомна фисе бидиля, Allah'esko rodrom, a cariga saso kergiola buti, que Allah'esko rodrom, održinela pe Allah'eske rivera, slobodno šajtede to rozekati teri sadaka bez razlika koja vrsta taro šukari. Ordeske pšalaleni džamija tergiola tu menge ko toma raspoloženje, ke dela tomare sadake, tomare zekatija, ko te u isto adava upotrebi napе ко држи Allah'esko roker, akva Allah'esko roker na nepot nikoja institucija, ojtalo mu kleko држиве туменге коваста, em sarđamija men se amen baro respekt prema tumenge so seko abeš tumen odazivingen tumen održingen Allah'esko roker, pa vojedno da vo opšt povik, ako nekoj pomožinela, nekole čorole, a dva naznačinela дека пелоту ке охако те на pomožne Allah'esko roker, и си тумен хако пшалален то држнен Allah'esko roker то маре сада кенцар. Воедно катар мангава е јавно повик окола мануша коленгери состојба такра байрамеске нашти те организиране некоја байрамско ручко, каза молинавен те контактири ненман, те шајти клева ко сусрет, те намука ние ке мазуми машкар амен. Ако однеслапе најнормално джематеске, да се мамен институција, а двате ке раде ко национално ниво, ама сар джемати која се операки се жалес каз за оđe, ко боро добор, кај су и сјамен авторитети, каро да какера, те шај мазуми тена мука да вакер. Воедно мангати известинавтумен дека и барират ледетул кадр или бишефтато раз са што итало познато аменде, перела понеделник према вторник. Мисто мангати известинавтумен дека и следно джума, тало нејо фитер байрам, 20 март и тало прво дветаро байрами, а два диве пшалален о саба намаз ка кълдинелпе ко панч минутија, а додека о байрам намаз ка кълдина ко шов саранду 3 минутија. Иншалла какера дова ко Аллах азza wa jal te delamen je kuveti, je ksasti, pe krahatlugu kamarek hera, ti spratnak pa mubarek mase, kagyar starso zaslužinela, te se dočinela mengi kamaro gospodari, a čala mari ibadetija, to vel se bepja mari ibadetija, olaj te delamen lokibe kamarek hera, napredija kamarek hera, kuveti kamare čave, te kera dova ko Allah azza wa jal, pa da but Ramazanja te dođakeren to mare familijencar, ko zajedničku iftarja, ko zajednička dove, kera tu menge dova ko Allah azza wa jal, Allah tara keltumen, taro seku iskušenje su na netumen takati ti izdržinen, Allah to maro imani te garavel, Allah to maro imani te zasvrstinel, taro seku a gyunaju Allah to men durneka kerel, u ibadetija te zamangen, u ibadetija te sigaren, Allah niko šmato dvojnel tu men tare Allah eskere krem palo mase ko Ramazani, kera dova ko Allah azza wa jal, hatırya çala ko mubarek masek Ramadan, hatırya çala uručija, hatırya çala kea džuma, Wallahi azza wa jal ena svalenge sasti pe neka del o borčija taro kera neka duira kerel o čoroli pe mare kera neka napuštinel o mangi pe ko mare kera neka zavladinel a amare mulenge wallahi dženeti neka del e molenge reka bërja te kerel tari bafča dženet teskeri te ovel ekulu kauli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفهامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Safia și o Safia ta taru tamam eu namaz tău. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت الصلاة ومنك الصلاة، تبارك يا ذا الجلال والإكرام.
على رسول الله صلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب الرجاء والجاه سبحان الله سبحان الباقي القائم الحمد لله رب العالمين لا جل شأنه الله أكبر الله